askermakipan hilakullakanaka suita ujata wakichawimpi utkawina kamaru kutanita Ichuro miércoles armancasina chaste wakichawe qallantañani akamata qochu kaisa departamento de Oruro parroquia Pasña Oxanquiri hilakullakanakawa iwasanakaru kusista ya parakistari Ukamata hilakullakanaka suita ujata wakichawina chikanchta siskaraktana Hichasti pachaki hiwa ukamata hiwasanakana wakichawim sarantañataki nairaqata radiona yatiawinakapampi Kamata hilakullakanaka charumana hukampi aruskiptaska kiñaniwa kaja Mateo Evangelista uka toqita kunhamateja hilata Darío Alanoca hupawarjayta sipkarakisto hiwasanakana suma amuyta ñataki ukampisa nairaqata wakisirakiwa hilanakaru katoqta apqañanakasa kunhamateja hilata Santo Sairijo Parsarum Taraquiñane pasi kaisa provincia Pacajis Topoco Samarcat Pacha Portancasina Juparakiwarum Taport Aymanaraki
kamata radio toqer portanka sinse chama esta vaira kamasti hilata Santos Sairi Juparo katoqtañana kamata. Pastor Taipener Nactao Hayal Tafona Yawa Aronta Porianta Kaisa Provincia Pacajes Parroquia San Andrés de Topoco Cat Portanta entonces Naira Pachanacavali Nactotano Acot Radio Rutas Kirit como a ver radio Cancas en radio pastoral Taipir a ver Aronta Nueva Jaisa que hogar portante hermana. Walikiwa hilata Santos con hamaki sakuruna kana humanaka haseranta sipta kaisana. Uiwampi yapompi qamasisina kuruna kan lupis walikilop khatawairak. O componer man market lekt asnya ki o kesan como. Ani que awasero por khatti te ver shakh por khat aw yogot. Lope walikra lopin te got wain shukira como got. Chakha ver yapona ka soma que alenok chuk satan khap to got ka alenok ta. Iwana kata que es paso ya sarta que como gracias a Dios a su como caso Dios a uxara que se seña. Ayuno na gloraña como. Nayaron tawait waka provincia Pacajes parroquia San Andrés de Topoco, ¿no? Entonces naira pachana nayaga catequista como el paroyata o cano vale suma organiza tan got y chahani que ma que desxiparta ave que utki got naya ser esto a ver que hilana kuya kana kate con esta ripta tandasta señani ma ayuno taki wakista señani ayuno mistuña koyor mistuña kasuma Dios auxaro gloria carpa mainyatak porque hay veces pachaj wali ya que utki hani que awasero por jet kite kot mai portu kha sa cosilla kot mai lop to kha wan so kha kira kha kom kot na ya haron to esa que esa provincia Pacajes parroquia Topoco, ¿no? Entonces con naira wali pone tantas estas editan la comunidad de Nequela, Tomarape, Ancuaque, Quiloma, Chojñoco, Tomata, Guayapanta, Potoni, Paixpa, Topoco, Comunidad Santiago B, Exaltación, Taracollo, Catequista Nacabal, grupos de fe, vale más encuentro a nivel de la prelatura, Loreditán, vale sumay Sarnajera, vale sumay Dios auxar, gloria alabanza loctaña, vale sumay agochaj, armactat jamak, pishektat jamak, amanik tantas tastan con ayak seristva, mayam pitantas chanch, amasta señan ka Dios auxanch amapam, juntasta señan, Dios auxar, hakacha señan, ukaki poneo, acá suma gloria caip suma iñane, karak suma achunak suma irequiñano, nasa esta provincia Pacajes, parroquia Topoco Caro. Vale que hilata chani apone adviento pachar hakacha siñani acá Navidad uruna caro hakam estaba nasa ni ukana caro por casina hilata Santos. Sí, como a ver que pachan quiere que usa na cabezas entonces ni acá acollan suma Dios auxan yori upahai hakacha que Navidad señan. Entonces que acollan que to que vas a yorias ni será que más suma Chuimampe, Yaca, Amuyom, Yaca, Mtampe, ¿no? Collana que porque hay veces ni amtas tanto que tú conax, o cat jamak hay veces hay veces utarak. Chekpachan sa samadio sa que se señan o que yoribi la caps amtasian chekpach nacimiento de Jesús o conax amtasian que pone o sumarakini, ¿no? Como tatido que señan, pero han amtasian, han oración de los señan, han pone como que están ahí hermanos grupos de fe. Walkhani uthap tanto poco, ¿no? Walkhani tanto nairajaj walkhani ni a pata caro macate nas grupos de fe, como era que hermanos catequistas, pero con hermanos catequistas es maquet y dada avanzaba y ya que pachajaba ja para ahora que salva ja machacat manterían objeti kot jamak xipartan, pero aún chaj kan jamarta tas que entonces javilta pues mau parroquia coro parroquia la vez tantas señal machajilanak kuyacanak wainanak taokonak portane Diosana arunaka khanain cheñani Diosana arunaka paj wakisio marca chileriatia ñani como yosa imkhasiñanito knaseres entonces nayak kam idadas awasa que quito que tukat kama konapach kama kha suma Dios auxaj vida choro extaner siempre tatitut amtasi que poniano knases entonces ilana kuyakana portane pan tantas ñani acá paj siempre acá maratukte pero hotel marat som sal khartañani y tantas se knaseres Vale que hilata Santos joterina cansa por tani que maxana got como hila cuya cana cario sirena cacha más tañataki. Vale que voy a pagar los más hermanos Salomeo más vale que con callista y tacas pastoral tapitual halal apsma kaisan radio trista taponiwa o compi que kamata nana gadisan arona kam chamais apes citas bíblicas conax uliart anta ko conax nana ka anot asib conaga uliart farak algo que was suma
kamasi nana ka chura pati yapum puibam kamasi hal como que nana kan hermana Salome. Wali que hilata santos maqi por cam. Kay por kam kama kay por hutaraki got por taniraki got aronte rotawaraki ka radio taipero. Ukamata hilo kuyakanaka hilata santos kupampisaros kiptaway karaktan ukampisa. Yaka hilaro katokta kiñani kunalayko teja qollana runakata ullartaka sinja kun hamsa amoit anip karakta humanakaja. Walja hila kuyakanakaba istasip karakta ugatuka qollana runaka ullarta nukaja. Hiwasanakana amoit apjañanaka sarakiwa. Ukatakiwa ullarta taraki aksa radio toqitsa. Ukampisa mayni hilataja kamsarakisa. Kunapachateja ullarta askayata na hilata sakiu hupana hakawipjata. Hilata sakiu hupasti majiska tan saqisito. Kumpisa Jesús aroja wali hupaja unjaña monarakitaina. Hichakun hamat punisa nayak Jesusar uinterista, unikaterista, ukamata, kitipunitensa ukia tiñajata, kisa sinsupajamas, sikomorosat kokaruwa makataten. Ukankipan Jesusak kamsansa. Sakiu hut sarakanim humaja, ukambasaten. Sakiusti sarakanisina, Jesusan pichika utaparusaraten, utapana mankaña wakichaten. Uksa toqitja, mayni hilata misach kalisaya huparakiwa kamata amuit araki arst araki huparuka toqtañano kamaja hilata misach qanasht apjita kunsa humaja kasakiu hilatat hukampachaja arjaytaña monarakta radio estirinakaru kamaraki kitinakateja redes sociales uksatsa saranta sipkaraki. Mataqueja a Caurasana. Mayasti arunt aymunaraktua taaqe hilanakaru. Ukamaraki humaste hichuro chaypoja huma walisuma palhaitaja aka hilata sakeo toqeta. Uka sakeo hilataja diosarua wal uintaymunanja. Kiti pachasa uka diosaja. Kun hama kipachas, halukam humba hupaja uintaymunanja. Porque hakenakaja Jesusaja sarnakano kaja hakenaka waltatapeni muyuntapjan uksat aksat. Pero sakeo hilataja hiskatañanwa ukatwa hupaja amuit asirakinwa ka qoqa ma qoqa psicóporos ma qoqa ukaru makateja ukatja Jesusaja unchukarakiu huparoja ukatja huparoja hawiltiwa ma kisaraqani
kunalay kuteja utamarua nayaja qepart'añ munta humanpi qamañ munta sasina ukatja saqueoja wali k'uchikirakiwa upaja hasta saraqayraki uka arkirinakar ukanja hupanaka k'umiparakiwa kamisarakisti ma huchiarar utapar saranisti kamisara ukar saranisti hallu kamatwa haqinakaja arsuparakin chuymap manqapan lup'iwinakapan amuyunakapan hallu kama pero ukan pinsa saqueoja asirakinwa kunatsu kan kullaka Salomeo kan parlaskasqa kunalaykuta hichuruna kanja kikipkarakiw utjaraki ma hilataja diosaru unt'aymuneja pero yaqa hilanaka q'umipje arsupje lup'ipje pero kamisara ukaj diosar utapar saranisti kamisara upaj wali huchirarachijay wali akamanak fiesta luririchijay wali walina qaylurchej hallu kamanakampi hasta ma hilata hupaj diosar hak'achasimun unt'iymuneja ukaja naka arsurinaka kunayman lup'iwinakampi hasta unch'ukipaja ukawjan askikit kullaka Salomé kunata hiwasaja ch'amays t'añasawka hilanakaru diosaw humaroja munta diosar arqaruwaya diosampi pinas sarantañan hallu kam ch'amañnaj ma hilarusa ma kullakaroja aski sumapi nispa kullaka Salomé hichuruna kanja ukamatwa uka unch'ukisiwinakampi uka arsuyinakampiqa ma hilaroja ma kullakarosa disanimtanwa pero taqe niw hichurunqa huchararatan kullaka Salomé nat qalltasinqa wali huchanakas lurtanja lup'iwisampi amuwisampi unch'ukiwisampi hallu kamatwa pero Diosaja hupaja Jesusaja listukiskiw hiwasaroja huchanaka t'amp'achasiñataki hupaja suyaskistuwa hiwasaro hiwasat jamaskiwa hiwasateja arst'asiñan kunstej lurstanja hichuruna kanja wali huchanaka winsti hichasti hiwasasti diosar wali hasta q'ichuymanpi arsusna akamakiunayaja huchgana wayta akamakirakiw luraway taqa chuyman arst'asnaja diosar hasta hak'achtasnaja taqa chuymanpiqa hupaja hiwasaroja p'ampachtistas kullaka Salomé nayaj wal humaroja yuspagarsma kunjamatejo arst'awaytaja aka hilata saqueo toqeta no hiwasasti hichuruna kanja walichispa diosaro taqa chuyman hak'achasisma taqsna diosaro uka walichispa kullaka hichasti hiwasaroja waqt'istuwa ma cristian hamaja ma hilaru ma kullakaru ch'amañist'aña diosanaruknakapas arst'aña pero han unch'ukisisa hanukasti munasiñanpi uka walispa kullaka Salomé hallu kamatnayaj amuyta wayta kullaka Salomé charmanja humarusa yuspagars mawa
y nairaro saranta kiñanía. Hikisin kamay kuya kasolome aski haipoki panay humatakiaja. Hikisin kama. Ukamata hila kuyakanaka ukahilaja masuro kuyanarunakatja amtaskana uksatuqito arstanira kompisa ukanakaja hibasanakaruja wali walup iapjisto sapaqat mayni walup iraktan kunsa kaquyanarunakaja sapjarakis hibasanakarum hibasanakaja ukamataja ni Jesusaro uintañatkstanja kunhansa taqtapjañan aka tata sakeo hupaja hiskatan satapatjaniya walja haqinakarak Jesusaroja Arkapchina batanere kuñihani hamaqchito katay hupaq nairt asina qoqaro makhatkatataina. Ukampisa Jesusaja kunsanaja. Naya hutu akapacharoja. Usuta nakaro qolliri. Hani uqomaranakaja qolliri munapkiti. Hichurunja waljani nakawa usuta hikhata siptan. Ukamapi hibasanakaja tatitoroja taqaphañanakasaja. Kun hamateja hilata misachas kanaja nayat qaltas chiqpachansa nayat qaltasa taqini saskayatan masurusa kunalayko teja hilat kulyakanaka hiwasanakaja amuyasisqtanwa q'umarakiksna sukhama haniwa q'umarapktante arusisqtanwa akaja ajayu tuqina hanchi tuqinaja q'umarastanja ajayu tuqinaja wali usutaptanwa ayqura sipktanwa Yaqepacha huykura kitanwa ukatste uqarara kitanwa. Ukana kampiwa hiwasanakaja aynachit ayasipqtan. Kunsa ukampiqa sañmunapqtan. Tatitonarunaka istanza yatstanza ukatqa huchq lurapuntan uintabisampi, arsubisampi, lupibisampi, amuyusampi. Ukatste aptasibisampi. Hasikira kipi mayniroja kunsa uintan hansum yatjatas. Hanu inhkasa arstan, ukaqma huchajaraki. Chaqmayniroja untanja kun hamasa ukaqa hucharaki. Kuntiqmayninkiraptanja ukaq yaqa hucharaki. Chuymasan inasa kun lupiskstan. Yaqa hanwali amuyunakampi ukaqa ma hucharakiwa hilat kuyakanaka. Ukatawa tatitoja satena. Nayaja hutwa huchararja qinakaro qolliri. Kunapachete paro komipkana ukawa ukamjar suway. Hichoro hiwasanakaroja. Nairana casa histarañmuni. Ukatja hinchuna casa ukaratasata istayañmunaraki. Hilat kuyakanaka ukamaste hichakucha hilata royer. Kusistañani kunateja kaisa parroquia pasña uksanaja. Walipone qochuntasip kilana casa kulyakana casa wali qochichuymanpi tatitoruqa qochunak tuqay hach'anchapjaraki.
Ukamata hilakullakana karum tañane Monseñor Cristóbal Bealasik hupaja ukana yawatirjama yatta tamanakampi chiktataskara kumaraki arum tarakiñane Radio Pio 12 hupanakarusa ukamata kunateja ch'amanch t'asivinaka purapatianap t'asivinaka sautjaraki kallallapan ka Radio Pio 12 uksankiri hilanaka manakasa kama katatitona runakap toqeja uk'ampi phawanta sipkakiñani kampisa tatitoro ma confianza uchasa kaukanakansa kahacha tanta chawina kasutji ukanakana jamanakaja nairaru saranta sipkaki ukatatitona runakapa markata markaro puriasa kunjam toqi aka radio toqi ukamaraki akaja redes sociales uksa toqisa anukaja mayni hilataja kullakasa purtiwa pachpa marcaro arunakata qananchit'iri ukajilanakampi kullakanakampi arus kipt'asa Biblia ullart'asa ukatjalupi kipt'asaraki q'uchunakampi hayukamata ukwa tatitoja mayukampisa sasktanwa tatitona runakapa arsuñaja haniwa qurpanikiti ukami pansti kasimawkisan munasiñapampi qanancha sipkakiñan humana kasa hilat kullakanaka tatitoro hakacha sipjam hupawa hichurusa qarurusa hakawisa taipina qamaskaraki huparaki imasisto hupawirpna qasirakisto walinsa han walinsa kunakasta qiskeñanisa hiwasanak taipinkiwa hupaja ukaqullana qanapampi qant'asa utkawinakasana irnaqawisana qamawisana ukamata chikanchtaskasina hilakullakanaka yatiyarakiñani kaysa parroquia San Agustín de Viacha uksar yatiyatawa parroquia San Agustín de Viacha uksana Padre Félix Choque huparo arumta port'aykasina kunalaykuteja hilata Mario Ventura Gasti vicepresidente ukamawa catequista taipina irptaskaraki huparakiwa yatia nipjaraktama taqpacha hilat kullak catequistanaka humanakawa yatiatap talones 27 de noviembre reunión ukawutjapjata matan tachawi utjapjata mania paxi tukt'aykasina humanakar habilt'apjtama lunesaja pachaparopone port'anipjam taqpacha catequistanaka comunidades akaja catequistas aymaras del campo hayukamata uint'atapjtawa manakarwa habilt'apjaraktam kumasti hilakullakanaka hichatpacha yatiyatapjtawa kumasti lunes urataki wakishtasipja mukurunja kunamta winakas utjapjtam ukanaksa kunjamarusuña kipt'awayapjata chamaraj kunjamas sarantataski taqi ukanakasa amuy kipt'awayatarakipachani kumasti hilakullakanaka kamatu manakampisa chikanchta asiwaytana huk'ampi utjaskiwarunakaja ukanakampisa chikanchta asitaskani ist'apjatanaka masti yuspagart'atapjtawa askinaki qhipart'apjarakim hilat kullakanaka